والد أحمد بن عبد الله وإخواني ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Imran bin Husain. Wa an Imran bin Husain, dan saking Sayyidina Imran bin Husain. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau salah satu sahabat. Saya sering ngancanin Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau nyarengin Kanjeng Nabi, belaiman dari masjid, Kanjeng Nabi neng jalan tiba-tiba kerong deka Sayyidatina Fatimah. Maka Kanjeng Nabi mampir ke dalam Siti Fatimah. Kanjeng Nabi nodok labeng ke Siti Fatimah. Langsung ngejawab sambut bi Sayyidatina Fatimah. Man anta? Ana abuka, engkau abana kake wa Fatimah. Wa man ma'aka ya Rasulullah? Ajunan sareng sera ya Rasulullah, Imran bin Husain. Silahkan masuk ya Rasulullah, keng Imran bin Husain jak masuk. Karena kaula sebagian anggota badan bersih tak tertutup. Waktu peneka Sayyidina Ali injem sarungnya Siti Fatimah untuk ngelakonin sholat. Saking kurang pakaian sampai nggak nikah Sayyidina Ali. Saat nikah belum turun ayat hijab. Ayat hijab kita turun, ayat niqab kita turun. Sehingga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung marengin surban dekah Siti Fatimah, suara tutup, saya terbuka. Akhirnya pas tutup, kemudian Sayyidina Imran bin Husain juga nyandingin Kanjeng Nabi sampai masuk. Nah, Imran bin Husain. Qala dawu sapa Sayyidina Imran bin Husain. Rupane dawu qatala Ya'la bin Umayyah rajulan. Qatala gelut tukaran sopo Ya'la bin Umayyah, yaiku Ya'la bin Umayyah tukaran rojulan ing wong lanang. Fa'adha mongko nyokot menggigit sopo ahaduhuma salah swijine wong loro sahibahu ing napa niku kimon maknana sohib kanca moso akeket kan beda musona berarti sohib dia. Ing musuni ahad. Muna kanca ni beni akeket. Keketannya men. Fantaza'a mongko nyepot sapa si ahaduhuma yadahu ing tangane sahibahu min famihi saking cangkeme ahad. Fanaza'a mongko nyokot mongko nyepot, fanaza'a mongko nyepot sapa ahad saniyatahu ing untu ngarepe ahad.
Fakhtasoma mongko padha madul padu sapa si karone sinten Ya'la bin Umayyah lan rajulan niku padu madul ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya'addu nyokot sapa ahadukum salah siji sira kabeh kama ya'addu kaya oleh nyokot apa al-fahlu napa niki fahl mun makna jebene bandut la diyata ora ono diyate lahu kaduwe ahad muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih wal lafdhu utawi lafati kulli muslimin kaduwe Imam Muslim. Oh al-fahlu anan ontah selake adzakar minal ibil al-bandut nika al-fahlu ay adzakar minal ibil anan ontah. Dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu wa ardahu qala qatala Ya'la bin Umayyah rajulan fa'adda ahaduhuma sahibahu fantaza'a yadahu min famihi fanaza'a thaniyatahu fakhtasama. Ya'la bin Umayyah aneka akeket atau kar bi orang lake fa'adda ahaduhuma na salah situnga dari kedua naneka beda sengeke ekeke kulabun sekuat tenaga ekeke fantaza'a yadahu salah situnga lah si ekeke neka yakni napanya mana al-ma'dud al-'addu orang ngeke wal ma'dud orang ngeke al-'addu orang ngeke wal ma'dud orang ngeke. Al-ma'dud orang ngeke langsung keluar tanah sampai napanya mana dedet orang sing ngekek gele sampai gigi ni jaltong berarti daripada jadi korban sing ngekek pelaku saya nyepot sampai megeger gigi orang sing ngekek al-'ad pada lapor aroma jadi korban kapi secoplak gigi ni lapor saya kekek juga lapor. Akhir Kanjeng Nabi memutuskan ya'addu ahadukum kama ya'addul fahlu la diyatalahu sengeke bisa kekek pada ada diat anapa karena sengeke ya nyatonin de orang saya kekek terus nyelamatakin aben sengeke nyatonin orang saya kekek yang rugi kijir sebab gigi ini jaltong keng dalam rangka terus melepaskan diri dari gigitan cengkraman gila pada dia tah ada ganti rugi saya kekek tak wajib majar ganti rugi saya kekek juga tak wajib majar ganti rugi yakni ada kewajiban bayar dinten apa-apa kanggo orang sing nyatonin gele jeneka mestena beda diet ta mestena
Nyatonen orang mecal tong gigi orang ini kan juga beda diet tak beda dinten. Nah cuma sedeti untuk menentukan kemes ngekek pertama harus repot. Nengak dinto sekekek je sekemah apa pelaku pertama sing ngekek neke Ya'la bin Umayyah apa sing ngekek kada je rojulan orang laki lain ni kalau nikah se di antara para ulama khilaf. King se lebih masyhur pendapat se sahih al-ma'ruf anal ma'dud Ya'la. Anal ma'dud orang se kekek nikah kiba nikah Ya'la. Bersyarat bu anal ma'dud ajiru Ya'la la Ya'la. Nika dalil saungku ala anna hadhil jinayah allati waqa'at li ajlil daf'i 'anid darar tahdaru waladiyata 'alal jani wa ala hadha dhahabal jumhurul ulama. Aneka ada diat dalam nyatonin sekak di mamun orang nyatonin gelak deka orang lain dalam rangka li daf'id darar li ajli daf'id darar untuk melepaskan diri dari barang-barang si bahaya. Apapun bentuk, beda orang rampokah terus si perampok gelak, peteng masalah, tak wajib ajar dia. Anapa? Lidaf'id darar. Mara seneka otabe beda orang se mengancam keselamatan, mengancam keselamatan jiwa, mengancam keselamatan abe, mumpung durung. Elo kai kada, tak wajib majar dia. Mon lidaf'id darar. Untuk menolak apa barang sebah bahaya. Nah, hadis nomor 2. Wa an Abi Hurairah lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu gala dawu sapa Abul Qasim Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang duwe julukan Abul Qasim. Kanjeng Nabi nikah dijulukan Abul Qasim. Karena di putrahnya mana Sayyid Qasim. Abul Qasim Abaz Zahra abana Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Abaz Zahra Abul Qasim. Orang semakin banyaknya mana nikah semakin nutuaki terhormat ning zaman gak sah. Kanjeng Nabi banyaknya mana Ahmad, Mahmud, Hamid, Toha, Yasin, nyaman Kanjeng Nabi, Muddathir, Muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, nyaman Kanjeng Nabi nih ke situ aja. Toha, Yasin, nyaman Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Toha nyaman Kanjeng Nabi, Yasin nyaman Kanjeng Nabi. Abul Qasim panggilan Kanjeng Nabi, culuna Kanjeng Nabi. Lau anna imra'an lamun sak temeni awa-awaan, lamun sak temeni awa-awaan iku itola'ah nginceng sapa sa imra'an alaika ing atase sira. Bari saya terangake bi kula kasah. Oleh itolak, oleh nyendemi bi ghairi idnin kelawan tanpa izin. Saya menyendemi ya tak izin, dimur nyendemi izin. Engko nyendemne kake ya tak nyendemi nyaman. Fa khadzaftahu mongko melenteng sapa sira hu ing imra'an napa mebere ndak oreng bihasatin kelawan krikil panteng yantem bihasatin kelawan krikil fafaqata mongko nyulek sapa sira ainahu ing mripate imro'an lam yakun mongko ora ono alaika ing atase sira apa junahun dosa. Muttafaqun alaih utawi iki ku hadis muttafaq alaih. Dari
Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an Abul Qasim Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu lau anna imra'an ittala 'alaika bighairi idnin, mun bada orang nyendemin dak baan dengan tanpa izin, fakhadhaftahu bihasatin fakhadhaftahu bihasatin, terus bi kake panteng bi kerikil, fafaqata 'ainahu, colek bi kake matana, lam yakun 'alaika junah, tak dosa, halal hukumah. Matamoy nyendemin dari lebat jalan sekene bene jalan sendemin colek matan halal tak dosa, sama sekali ada dosa, malah tak biasa aja colek. Lapor tak bisa apa ada bukti, colek aja lah, tulis colek. Dari hadis ini ke pertama, haram hukuma ittila' alal ghair, haram hukuma nyendemin ke orang lain. Beda orang nyendemi tapi kesalahan dari orang contoh, beda orang mandi sungai, sebenarnya mandi sungai seumpama, beda orang nyongo, ijak kiki risalan siapa kaki mandi sungai, jaring sungai di tempat umum, apa kaki aling jeling, itu roti jeling kaki cep, patai geri ya binen, yang ngareng kiri sereng, mau padeng, ngibel gedeng. Mun beda orang diada sabar diada, dereja sabar direja, nah deh ya, mau berbu di sabar budi, kadang, mau punya kan bingung ya deh ya. Ane ke berarti kesalahan bereneng orang, bene orang sinyen demi gila. Ane ke padane, napa padane ibri izin berarti mau nggak nikah, nyendemin saya kelaban izin beda. Mun tanpa izin halal, mata na orang si nyendemin si tanpa izin halal, panteng mun parlo tembak je lah, halal dari orang kerja mata na halal. Mun kelaban izin tak keneng berarti wajib majar dinda, loh mak bisa nyendemi izin wajib ini wak beri songai tang wak ngoilang ngoyan berdisa, enggak putri duyung. Congo bi orang-orang banyak akhirnya saya nyongo, lamun ngak nikah kebadana, maka apa? Ki tada kisos pun ada diat ada kisos. Sebab kesalahan badaneng orang se al-manzur ilaih, orang se sendemi orang se congo gila. Taksir orang ngak nikah, papeko sembrono. Jaring tempat umum, situng tempat saya layah taju ilal izin, situng tempat saya tak butuh de izin, anak pacet lah, jalan raya, terus beda orang bine mandi ada jalan raya, mas beda orang kempos ebana, tak ada yang keneng dong, kerame keneng ring pacet kami nyendemi. Dong kurat tak kene, king tak ciling dak bana ciling dak budi deh, adong kurat ciling dak budi, nyendemi, dalam maya taksir apa peko sembrono, orang si mandi ni ke sembrono, terus panteng bisa lake, wah ya wajib majer diat beda dindena, nyatonen berarti. Panteng di jauh, mata na rog bulerek, licik sabar geri, je montai terus orang bulerek, seneka. Caknya lo aing andu entok bini na. Ojol gunjol taruh karwa. Orang seneng aja celing, apa paling celingan? Lah montai terus celingan kini je penyelo. Melaki sanyo betepak, karena nyaman metas, karena nyaman meler deh lah. Nah, jadi tak jadi pandangan umum, tak jadi rahasia umum. Orang pada tahu. Berarti ini kesalahan berneng taksir atau sembrono ini kan minal manzur ilaih, dari orang se congok gele, bene dari si pelaku. Nah,
Nika sepakat pun para ulama nika. King cuma masalah napanya mana oleh langsung nyatone nika beda sebagian ulama seadebu engki penika beda se berpendapat tak oleh langsung colak. Hal yajuzu ramyun nadhir qabla al-indhar wan nahyu fihi, apakah boleh langsung melempar orang yang melihat qabla al-indhar sebelum memperingati? Bersadabu tak oleh langsung colak orang gelap mun kita paenga sing aja boleh mun boleh kaki langsung colak kah? Bersadabu soro indhar kada tandir paenga. Wathani na'am, senomor dua na'am, tak usah paenga langsung colak. Mun kula ngalak senomor dua colak sediaki dubungon kake mulai setia celorek bedung tombak siap langsung tombak tak apa-apa aja halal boleh setanggung jawab aku nang akhirat. Ngaji ke siapa kake dagus muhib pajaran dia mun tanya ki malaikat bamai hukumen dia beda kita malaikat nika saat Abu Syafi'iyah pendapat Imam Syafi'i li Syafi'iyah beda wajahan menurut pendapat Imam Syafi'i dan orang-orang senorok dekat al-Imam Syafi'i wajhani beda dua wajah. Ahaduhuma la qabla al-indhar la, sebelum memperingati orang saya nyendemin tak oleh langsung catone harus peringati kada ja beli boleh kaki ada sapa orang korbannya di orang lain. Wathani na'am, senomor dua harus langsung colek matan pedil je lah tombak nyari sampean tombak ya ini kon Yusuf banyak tombak je meleh tombak beda keres beda jagung nangkung bon untuk membela kebenaran, untuk menangkal kebatilan lidaf'id darar mun tak diri nyendemi boleh di mun candi amata ya perkara ada polisi se ngebengkok kake akhirat kula nangkung polisi soro sapa bang kok tarono raji yang goreng ngacing kok apa sebenarnya yang tang ada andre kok tang hukum bene hukum negara hukum agama. Iya kongkok lah dia jalan letaknya manti be kok deh ki. Nah, jadi hadis nikah pertama haram ya talik ittila' ada orang tineliti ada orang nikah haram. Apa boleh se aurat orang napa sebagian se tertutup haram hukum. Bi ghairi idin kelaban tanpa idin. Mun idin ini termasuk dia se lombar juga. Kebo kedur mulen pasing set colek bi orang ngamuk lan apa ki kedur mulen terus colek aisyah ki pada termulen terus colek lapat dengan ka sana percuma jajal jak ke bening men keramian sakada jira pakaian lebih rapi jak mengundang syahwat orang jak mengundang memancing orang lain untuk aguda cenika sebine mun ratin di rata pak rebuan edo tak rebuan tak ratin Allah la tak laten selake me rebut tok mun ratin mun taru tak ratin tuli beri jiwi selake bungkone be selerbe mun rebuan ratin. Nah haram hukumah raja hisab nuka kuna akhirat ngak nikah naudzubillah beda bacot betak orang ngak nikah nih sangkun ki ada manfaat apa oleh cuma karena pun nes rekuasain setan akhirah berdereng mandi sinika baru sinika terus lakon karo sinika tok tak oleh PC tak oleh apa jangan ngecok sepeda kan pendole sepeda ngecok sape ki oleh sape ki sumbut lah ki oleh hasil aja apa nyeding ya tak nyeding ngerasa ya tak ngerasa mulai tak dubu noreng karo di aku ya san paku ya karo dia tok aja. Naudzubillah. Nah, jadi mun sampeyan anu catet nika. Ngalak pendapat Imam Syafi'i nomor 2, na'am, sodu. Pecublos mata aja, pecublos. Coba pecekak boleh, saya kira genteleker tak mataan dia.
Nah, nika ning zaman Sayyidina Umar juga terjadi kasus sing nika di zaman Sayyidina Umar juga beda. Benika pendapat nika sangat kuat. Pendapat saya nomor 2 nika saya langsung catone nika pun yukhadu min hadal hadits sihhata qaulil fuqaha. Nika pun pendapat para ulama dari hadis nika bahwa orang saya yattali orang saya nyendemin nikah halal pacet nikah qaulul fuqaha nikah. Bahkan di zaman Sayyidina Umar pun pernah terjadi. Beda orang dari Bani Ghurfah nikah ning kota Mesir ning kharija napanya mana iki fabalagha dzalik Umar bin Al-Khattab. Akhirnya Sayyidina Umar sampai dapat kabar nikah kasus nikah dekat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bani Umar Sayyidina Al-Khattab Sayyidina Umar bin Al-As. Fabalagha dzalikum Umar bin Al-Khattab fakataba ila Amr ibn Al-As. Sayyidina Ibn Al-As waktu menikah jadi gubernur, tugas bi Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Berneng kota Mesir. Kabar nikah depak dekat Sayyidina Umar ibn Al-Khattab tentang kasus nikah. Fakataba ila Amr ibn Al-As. Maka Sayyidina Umar ibn Al-Khattab selaku khalifah menulis surat kepada Amr ibn Al-As saat ini jadi gubernur neng Mesir. Salamun alaika fa innahu qad balagani anna Kharija bin Hudzafah Bani Ghurfah wa laqad arada ay yattali ala aurati jiranihi. Engkau lah datang, engkau lah dapat ka engkau kabar bahwa bada orang anna Kharijah bin Hudzafah nyama Kharijah bin Hudzafah Bani Ghurfah Arya arada ay yattali ala aurati jiranihi. Nyendemin auratah tetanggana. Fa idza ataka kitabi hadza fahdimha. Insyaallah taala wassalam. Sayyidina Umar Pak mau datang tang suara deka kakek langsung si pelaku gila harus beri pelajaran. Sayyidina Umar jangan sampai orang ria terjadi 2 kali. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab tak tanggung-tanggung Sayyidina Umar ngurusin betul dekat rakyat nih kah. Jadi apa sih membuat tak nyaman de rakyat nih kah? Perhatian kiongku bisa dinoma. Akhirnya orang tak merasa aman. Dalam bungko tak merasa aman. Luar bungko boleh, dalam bungko tak merasa aman. Terancam terus. Merasa terganggu terus. Perilaku orang yang nggak nikah minta beri pelajaran. Bungko tak aman, kendaraan tak aman, barang-barang tak aman, bahkan keluarga pun tak aman. Tak merasa aman. Dalam bungko tak dirasa aman. Apa boleh luar bungko? Ini kemun pemerintah tak tegas. Pemerintah tak tegas harus beda ketegasan saungguna. Jadi rakyat kasa saat istirahat malam aromasa tenang aromasa aman punan beda pos kamling bilang kan beda pos kamling sih ada lah pos keamanan pos kamling ada karena pun tak ada si peduli ke rakyat ta. Nah kuaku yu tanggung jawab kuaku cak orang lah rakyat ya tanggungan aben terus aben tak beri rasa aman dekat rakyat ta. Nah ke Sayyidina Umar langsung bate orang kada jira mulai depak tang tulisan dia fa idza ataka kitabi mantang tulisan dia depak dekake hadar ya tang sorat dekake dekat Sayyidina Amr bin Al-As sebagai gubernur saat menikah paten orangnya. Wah kengengko jadi anu Nero Sayyidina Umar tuli ruwet area penyakit rakyat ya apa nyaman pekat penyakit rakyat operasi pekat karo ning jalan raya to penyakit masyarakat jan iki mesti nikah harus dibasmi orang-orang nikah bahaya sarah akhir orang tak rumah aman di dalam compon. Nah Mu'an Barra bin Azib wallahu alam bissawab.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وذكر رب وفقنا يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقره واقض عنا كربنا أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله عليه وسلم محمد حمد فاتح حضرته في بناء شفيعنا رسول الله محمد بن الله كافة الإنشاء الصالحين ما كان وحل دروا